far is concerned, the Chief Minister and the Health Minister have already spoken, and whatever protocols need to be followed, I think the Health Minister and our Chief Minister, whatever they give as guidelines, every department or everybody will have to follow. So instead of making it an issue, let us handle the issue collaboratively and ensure that this scare doesn't go out to the people. See, when you're asking me these questions, you're scaring people. Is the scare there or no? Is the health department who will know, and the Chief Minister accordingly has to be briefed and they have to tell. So let us take it as it comes. As of now, no instructions have come, and it is manageable is what the whole protocol says. Sunburn so much. About the COVID, sir. No. So I don't know why you are hyping Sunburn so much by asking different questions. First there was a question on whether 31st will happen. Government said it won't happen. One of your media fellows said 31st will happen. That became news. So now the NOC came out. It's a provisional NOC. Then the timing issue came. I said tourism has given from 4 to 10 PM. Why are you all hyping इतने Sunburn? हायकोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे प्रोटोकॉल जे आमकां हायकोर्टा गायडा प्रमाणे जे आयिल्ले आसा तातूंत कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची पडल्या ती चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज or issues like this where COVID protocols or COVID issue or scare or whatever is there, all these issues are being discussed at that particular point. The committee which has been constituted are on these issues plus the high court order which came out. ते फॉलो करपाक प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट सावंड बाकीचे सगळे आसा ते फॉलो करपाक तांकां ऑलरेडी ती कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या कमिटी जी सगळे इंटर डिपार्टमेंटल घेवन मिटींग घेवन आमकां दितली ताज्या प्रमाणे आमी फुडें वतले सो एज ऑफ नाव वॉट एवर परमिशन वी हॅव गिवन वन्स द कमिटी क्लियर्स ऑल दीस थिंग्स एंड दे आस्क फॉर फायनल NOC you all will also get clarity on what things are done, what things needed to be done. Sir, tourism minister, how do you see this? Even the High Court has pointed out this. 3 दिस or 4 दिस पहिले असताना परमिशन कोहे मेळटा आणि पहिले टिकेट ही हो पळयता हाउ दिस हॅपन्स एज अ टुरिझम मिनिस्टर व्हॉट यू हॅव टू से आम्ही म्हणना तुका सांगता तुम्ही पहिले समजून घ्या सनबर्नाचो विषय तुम्ही तो येदो व्हडलो लाभयतात ताजेर उलयता तुका कित्याक सनबर्न इज ऑल गिविंग अनवॉन्टेड पब्लिसिटी विच इज नॉट आय डोंट नो वेदर इट इज डिजर्विंग फ्रॉम युअर साइड और नो फॉर अस इट इज वन ऑफ द इवेंट्स इन द स्टेट सिंपल वेदर इट विल हैपन नेक्स्ट ईयर और नो इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क द वे इट हॅज कम अप दिस ईयर टू वेर वी आर टुडे आणि तिकेट विकलो 31 तारखेच्यो रिफंड करचे पडटा ताका 31 तारखेचे आमी फाल्यां समज 30 तारखेचो 28, 29, 30 ताका परमिशन दिवना जाल्यार ताका ते रिफंड करचे पडटाले सो गव्हर्मेंट हॅड नॉट डिसायडेड सो वेदर ही सेल्स टिकेट्स और डज नॉट सेल टिकेट्स टिल द टायम आय से दॅट वी आर एज टुरिझम डिपार्टमेंट द गव्हर्मेंट सेज वी आर गिविंग परमिशन्स ताजे टिकेट कोण घेता आनी तो विकता तांच्या भितर आमकां लागना ताका वेन्यूचो परमिशन नाशिल्लो ताका स्टेटाचो परमिशन नाशिल्लो तो टिकेटी विकपाक लागलो सो गृहीत धरा की ताणें समज धरला की ही वॉज एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू हॅपन देन ही वॉज सेलिंग फ्रॉम 27 to the 31st वी हॅव नॉट गिवन इन परमिशन ऑफ 31st कित्याक लोकल जे आमचे आसा भाव बिजनेसमॅन आसा धाकटे रेस्टॉरंट्स आसा धाकटे शॅक्स आसा सगळ्यांनी धंदो करपाक जाय 31 तारखेक एंड दॅट क्लॅरिटी हॅज बीन गिवन बाय CM ऑल्सो एंड आय हॅव गिवन एज अ टुरिझम मिनिस्टर ऑल्सो सो लेट अस टेक इट इन द व्हेरी क्लियर मॅनर द गव्हर्मेंट हियर सिटींग and as per High Court guidelines we will ensure that proper compliance of things will be done and हांवें तुका पयर म्हणला हो सन्मान जातकर जानेवारीन अनावन्स करता कोण असले इव्हेंट कोण करूंक सोदता लास्ट वीक ऑफ डिसेंबरान जानेवारीन एप्लाय करचे देर इज नो प्रिफरन्शियल समबडी की कोण म्हणटा जावं कोण जावं कोणा जाणा कोण बरे येतात कोण बरे आसात आनी असले इव्हेंट समज आमकां डिसेंबरान जाय पडटा इट कॅन बी एनीबडी हू कॅन कम इवन फ्रेश अँड लुक एट इट you will come to know when we talk post this event. Sir, अनेक इश्यू म्हणजे जो आग्वाद